Avec le Mouloud, nous recevons Samia Saad Bouzfren, professeure des universités au Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Elle est la directrice du laboratoire Cédric, centre d'études et de recherche en informatique et communication, auquel sont rattachés quelques 186 chercheurs. ثانميرثي مثيل اللي مسا سميانة في العيد ثانميرثي ميمث قفلض تمسلاي ضيدنا الساقيا ثذول تاقيا يقاد نمسلاي غاف ثوثلاي ثقفايليث نمسلاي ذانا غاف مشواري نم ماشا تذولت يخضان ثسارثيث يكاكا ثانميرث نون ثانميرثي ثنوف قاياقي ساقي استمر ثاقي ثمقرانت يسوايسي دوسيغ تيذت ودوسي غارد مسلاي غاف تسارثيث شكون كون ماشي تمطوثي قدشان ديك وانا راكي تسارثيث ذا شو كان ويني كي قدشان ديك قبايليث تحازيث تسارثيث خاصو يبغى يالا هي دي تزوارا بغي غادي نيغس سين ووالن ثم زوارو تقبلا ثينوف كاياكي إميد نام يقول مادا صد أتيرا تينيكيث إير مزيان أكت المزيان أتيرا ضيم ذم ذيا أدوالين ثودار ثيم أمشي ذكرض أني ورد صاوضض قبل غنشتاقي يوكن ضغانو ثنياس نفكع شطح تبغس شطح بوافوذ هاثلان وقاذي تشكون ذوك سير من سن تشكون هاثو صوضنا راه بغي غادوالين أمشي ذكرى أني ورد صوضا ونوثني إنيثني باش تلاقي بغي غادي دينا دي تزوارة أولي ويسين ذي ثالث بوساقي كواكا طاس يكش من الحبس في قبايليين كنت قبايليين لأن وقات ماشي ذا القبايل وزمي غارة سوسماغ ما توضى دار السسوير عند الصوضاغ ولا مشي سوسماغ هاشكو ذي ثالث ضغال الحرس يقولم أدن مسلاي أثني دنفذار خارصوم سواوال أسني نقرا ذا جيذون ماشي ذي ليتسا أدنيني أقرا ذا هي نكيني ولا مشي أسوس مع الساقي فغير ذا ثوذي ويلتاقي ضغا أثني تسميكثيغ زخور يسن فرحة يسن غاس ماكيني أثنان ديال الحبوس ذوك حريشة كيان مزوارون أدن مسلاي غفتو ثلاث ثقفيليث ذوك ماضا لومضين تيل اللي نتساث أدن مسلاي غاف أين يرزان غار ومشي تكرض تقفيليث تقشش تمشطوح ثرمي ثقلض ذهين يسلي الصورة تخدمض الليكسيك انفورماتيك أما والد سنسل كيمث ذوين الساقيان يتوسنن ذو ذا قد شنكو ذو النراقيان انتو ثلاثة كو ذو ماضا لومضين فغام تفكر كرا قوالن أغدي النظام شا أثني السقلون استقفايليث أولا مزوارو انترفاس ماشي ذا والي لانو هما دي نظام انترفاس دايني لان هي منظم مذان تماشينت مقارنة سلحيم استقليزي تقارنة انترفيس ديون بوارست فرانسيس ناس استقليزي يا ولاقي مثلا نولي إلى ديكس انتر إلى ديكس فاس ذوذم انتر هير هي غاس يقولوذم ماون ذا والن سقفايليث ما نسدوكرض هاد فكنا والا اماينوث اسمك ثاي دوالين اجر غلان اندا غلان سي لا ناسيون غير انترناسيونال دونك اجر غلان منا ماوي كلافيي كلافيي سد غوال كلافيس دي صورة استقريز تقارنس كيبورد يعني كي كلي إيه سمزوارو كلافي ولا شي ذي تقبايليت ولا شي ذي أرسي مزيغ من نظن إيه ميمو قراغي كاد سواوال كلي ثساروت سمزوارو مي تقبايليت يليغ تمقولا أول تقبايليت تمقولا ذو سمزوارو ذا أول تقبايليت تمقولا ذا شو كان ثساروتني وكنا ديك صدسيكس أول ديناض كلافي يواري سينا وفيغ دي أرسي مزوفاي قارن ثانست كلي بغا كيغاس يناسيون ثورا ساقيت ولا غدا والي سقداشن وقاد يسقداشن تا سنسلكيم سناقي ديك سلكيمن سقداشن ولاقي مني عم دوال ديسك ولاقي زمان كان دنيني ماشي خطر توسنا اما وال توسنا بغا ولاش اولا نسقداش يالاس بغا ما دينا ديسك ضا ضفصي هاتي داك تسقدش ذاك يلا
ماشي كان ذا وان توسنا دغا تسقداش ضرا ولاكي ذي ثوثة النغمية لاس نسقداش إذا كان ذا ضفصية تتيضيس الماكلة تتشضيس ذا شو نقارض عنا ضفصية يشنا نشنا ذا ضفصي داغني وحراز نتيلغا أم درنا أول نظام الغوريتم ثولان كيمي يخدم موالاكي ذي الثزوارة تمقول غاكا ديك صغوان تقبايليث مويو في غالا وان تقبايليث هاد مقرا غار ذي ثوثلايين تمازيغين النظام تمقول غداني موالني قلان ذي لواني حاشا موال توسناكث الماتيماتيكي قلان ذي موال توسناكث وفي خص قداشن أوال زيم نغا خارزيم أشكو أولاكي وساد قسم الخوارزمي كيني ما فما يفا غوالي لا ودسنو الفوي غالا غاسا كلي دي عجيفالا ذا شو كان ني غاس سقدش انتي مزوره غادي نفارك هاكي هي اللي خفيت دي ثالغا تاع مزوار وموال خدمه خفيت ورزيم لا ما خرزيم ما كاين لا سينا ميدوساني مسيداي هاد سقدن يغريزما يكون اسمي لنا الويب لي سيت ويب دغا وسندي عجيفالا سقدشن الغوريثم هاشكو ذوا كذاكي توسن ماد مسلاي دي سنسركيمت هادي نظام الغوريثم فهمتيك وكذا قدشن دي توسنا كسركيمن دغا سقدشن الغوريثم كيميو فيغ سقدشنت ذي ثالغي وين ديوسان ثاقي بوسكاسي عدان يثينا ديفرون دارني ثاقا سقداش اولاد كاينين الغوريثم هاشكون كاينين دو صغارا هادي لي يفراكم الدن يفراكو وين خصشن وياض ايني قعدان دارني ايني الحان مكينه الفراغ ذي ثالغا يقيثان كاروث ذا الغوريثم يقلان ماشي الغوريثم ماشي خارزيم نغا ورزيم يقلان. Alors vous avez parlé d'Emsider, on reviendra dessus sur cette communauté un peu plus tard. Et juste c'est là un exemple des mots qu'on retrouve dans le lexique informatique français English Taqbailith qui compte pas moins de 158 pages. Alors en effet le dictionnaire d'informatique anglais-français berbère qui devient kabyle après, dans sa toute première version, ça a été ma première recherche. En fait, j'ai mené cette recherche en parallèle avec ma thèse de magistère. De 90 à 92, quand j'ai soutenu mon magistère, j'avais une version du dictionnaire ou du lexique informatique. Et en fait, c'était ma première recherche, que ce soit la thèse de magistère, que ce soit cette recherche-là. Il est vrai que pour ma thèse de magistère, j'avais un directeur de thèse, donc il y avait quelqu'un qui m'encadrait, qui me suivait. Mais pour ce dictionnaire, j'étais toute seule. Et donc je ne savais pas trop si la démarche que j'avais suivie était la bonne. Et aujourd'hui, avec le recul, avec toute l'expérience en recherche que j'ai, je suis épatée du travail qui est réalisé parce qu'aujourd'hui, avec le recul, ça devient comme si c'était pas mon travail. Je le regarde avec une distance, comme si c'était un travail réalisé par quelqu'un d'autre. Et donc dans ce travail, donc en fait, la démarche scientifique est complètement respectée. Dans l'approche originale, donc c'était d'abord de trouver les mots dans ma langue maternelle, ce qui est normal. Ensuite, donc la démarche scientifique, c'est toujours regarder l'état de l'art, regarder l'existant et ne pas aller directement à peut-être reproduire quelque chose qui existe déjà. Donc dans cette phase état de l'art, au final, j'ai étudié tous les dictionnaires. Donc tout ce que je ne trouvais pas dans la langue kabyle, je le regardais dans les langues berbères, comme on disait par exemple pour le clavier, je sais pris du mzab. Et ensuite, quand je ne trouvais pas, c'est là où je procédais au néologisme et j'essayais de minimiser évidemment cette création de mots. Et en même temps, une chose très importante que je ne trouve pas dans les dictionnaires scientifiques kabyles aujourd'hui, c'est que beaucoup de mots sont proposés et on ne connaît pas la source, on ne sait pas s'ils sont créés, on ne sait pas d'où ils viennent. Alors que dès la première version de mon dictionnaire, et jusqu'à aujourd'hui, vous allez trouver MW pour dire que c'est pris de Hamawel, Mat pour dire que c'est pris du lexique de mathématiques, MC Gamma de Thamacharth, MZB Thamzavith, Kab pour Kabylie ou KBL pour Kabyle. Et donc il y a toujours les sources, et quand c'est un mot qui est créé, il y a une étoile. C'est-à-dire, voilà, et je précise comment il est créé. Donc c'est une démarche vraiment scientifique. Donc c'est ça que je voulais dire. Autre chose importante que je voudrais dire, mais cette fois en kabyle.
لولنت ذي القلة تدريمث اللي تنلمث ذي سداويث باب زوار وسيغر على بورس خدمة صغار شطح ذي سداويث ويدخل السنارة سينا وين كان يطفرن ذي قديشني الماجستير ينايد روح يجو في يدم كان عند خدمة جونيور ذي لانساق ذا غرفازة مقران يمرني شو دار الحكومة الجزائر ذكوايك هاد صغرن يمضبرني مقرانا وغير وقيلا يغرفزني يغلق يميكش معرضينا سوا قورن وتوخلا صغارة ساعة ولتما خدم تسكذا اركيتكتور دي تبدا تخدم دي فيزي وزود انت دي تاكني دريمن سوايسي تروحو غيا الخميس اروح اغسي باب زوار على ما تيزي وزو سينا كنا نروح على مشهر ذي اثنين تمازيغ ذا ماس رمضان عشاب يدي انا مكان كنا يتقبلنا ديك الشمع عارضين ضا تاكس الزوله ذا حميان وساكن ناس كيمانو موكال غارة إما يوض غاردينا وزمي غير تفاغس سيد دي سنني ناقصي مواد نني هاد مقرا يون الداروغ ذي كي ذي كارنيت سي كيني أولني كولا زمرنا كاين فان أثني داوي ما دوغال غال الجزائر ذي نايت مقرا أمشي دغا كا مسلكي ماكي أمشي بوالني كويد سنفا أمشي كويد لولن إذا جاكي فغي غادي نيغ لولن دو ووالناكي ذي الحرس ذا شو سيغ ثافغست ذايني فغي غاد خدمة وغاسا كني لان وقولن يغلبيثن الحرارة نسيغ فقوني سويسي فغي غاكني هاد الصيوضة غا الشغلاكي ثنض رمضان عشابه ثلان ويا ذاك يقفتنا رورم تي زمرا غادي نيغ ثلاثة يدسن كراض يدسن يكسغثان ثالغاثا مزوالو ثم ولاكي دغا رمضان عشاب ذي رحمة زايد أنو تسوغ كسالكين الكندا تسوغ عمر مزداد أشكول هذا نتا يغرا يكثر غاثا مزواروث يخدمي دكرا كاكي يبدل كرا بوال يعني فكاي دكرا كاكي تكثيوين يوكن هذا ذكارزا ثرغاني ثم مزواروث ويظنينا كاكي لان وكذا كاين بوال ناخرا تكثيد كان ذا شو ذا ثلاثة كين بدن كرا ذا كين كاكي يدعون سواطاس زمرا غادي نيغ ذانيين بوال ثالغا يجي ثم مزواروث فكرت وغادي قد شندي ثلاث ذا شو ذي دونيث نسنو يدارين سواوار اي دينين يلها نغذيري ذا شو كان نكيلي من نغلو كان يدناني مرني ثلاثة قراي كيما نيد ذاين ثورا يلحا يلها نغذيري ثاني يلحا مضر مزيان ذي انترنت هالفكرة ثم سلايد فوسيرين كندا نسميكتي وين يدخل مضغوس عدن 2024 وين يلان ذا ذي يوتيوب وذي بغانا ذوالين ندد مسلايد الطاس غف موال نتسنسل كيمت نكون ذي مازال نمسلاي فلس ذا شون قبل نكمل ولا في الليكسيك نعرفو موال بدي ذميون يوث نتغوصا كني ونتوير ذي ثوزرت النانية اللاس عند بغض غد مسلايد في اللاس استقفايليث ينعد ذا شوت ثغوصا يجين عن سيدكا مسلايد في اللاس من لو أمك ستوثلي ثقفايليث ثغوصا يجيد بغساقي ذا المقارنة درونن هو ذا درون زمرا سنيني سنفدل اسم ذا شو كان درون استقليزيث ما نبغات نسوقل ذارزن تواليم اخيرا ديني ذا درونن استقباليث ولا ديني ذارز ولا شونا يخمن صدرون يا دروناكي ذاين نسولي كسرماي سيدريك السلمينا سلمي لابوغاتوار نك سفير القديشاكي ذنك كذيون صغرات زيك دي تيزي وزو نتي دينا نكاطرج في غرا فلاس ثقراكي ثان ذا سلمات ذي تسداويث نقوة اسمي سعدي بوجيت ضرب واحد واكي ونتسنا ثاغ ثاكي ثورا ثاكي تستفضي مسي ذاك جي بي اس مسي ذاك لي كوردوني مسي ذاك جي بي اس واكي ذا سنقاذ كونترولور واكي
يتساكن كيرا يسفكا سي لي دوني يتساك يدرون النظام كيرا يسفكا ديني ذوك مزيان عندي هذه في كيمسي ينس ديني عندي لا يزمر ديني شحال ثزدمت لا شارج نا لينيرجي نا لا باتري شحال وسويرينس يزمر فيك تالغوث وياضنين يزمر هذه شكا ضاني في الغاينس الا ما تخسر سين ستاسيون القاع إوا كنا دينيا دايلا يزمر داني دياوي دان الغرس يسفكا بوياض سينات لا تكارضا ذاكي ذاكي ثلاث تكارضا ذاكي قرنس غاس بيغيباي ذاكارضا ياكي ساعة تشفاويث الميموار ساعة داغني تشفاويث ساعة سكار غا ميكرو سكار ميكرو بروسيسور وكيزمر ما توالي مذا ميكرو سلكيم دكواي نسارس انقاف ان بروتوكول يقول ما تزرم ما تشقاض انزان يوياض درونا كيما يشقا انزان يوياض يزمرات نشقا كني سيهوا يقول ما ذي ظفر نقافاكي دغا ثلغا ينزانني مثمالات نشقا ذي ثلغا يوثن تلغا اكني يفهميتو نقافاكي ويتمسفهم راك وياضني دروناكي اما زعما غادي مخلفه راه طاس التليفون وفوسي سام شكون يسا ميكرو سلحيم يسا عندها يحرز ثيلغا يتمسلا ياكل ثاغسي وين النظام يتمسلا ياكل سلحيم يلان دوك سيكنا غاسن سلحيم الكلاود كومبيوتينغ الناس ايوا شنو يتبغيض دمسلايض في ثغاوسيا كيس تقبايليت شو دي سوين مي ميغ دمسلايض في الناس تقبايل مسلايض تقبايليت ايوا كني هاد تواليم ذاك نزمار هاد نمسلاي استقبايلي ثفتوسنا ما نساو اولا يقول من مدينه ثورة ذي ثودرت نغنيالاس السنه فكيد لورديناتور ني نعاود نسقد شغل لورديناتور ني اخيرا دينا عاود نسقد شغل سلكي مني هاد فانوك تقبايليت اثنا طاس دي هضر دي زطاياكي متين لي ريزو سوسيو ازكن تقبايليت ازكن تعرفنا تا فرنسيس لان وكذا يدي قارن وانا كيما ينوثان ماشي تقبايليت دوني تتلحو هم مسلاي ثاني ولا ما التكنولوجيا تتلحو هاد ساسني مسلايني ما ينوثن ايوان ما كنا نسقدش غاسما فهم غثن ذاغين شكو قارنا راه تقبايليت ذي غارفاز قيمن كان تقبايليت اثنين يالاس تقبايليت يالاس والساعه ولنا كي كنتو سنه ما إلا وين يزمر نضغى وكذا يكون دي تمسلاين ضغى دي انترنت إلا قد خدم نشطح تقرب نشطح والنا المذن تنسكش ما ذي تقبعي ثقين هكا مثلا لا ضغى ما تهضر لنا كي في ثوسنا نغاي نظن وما كنت تقبعي ثام ثلاثين يكون نظن ما تسعى وين نتوسنا نسقدش وثليا راس داو ثلاثين نظن بالنسبه كان كنت تساعد يونس في ثار دي يوتيوب عندها تتسكض تمسيرين نتسنسل كيمت انا دغا هاد الساعه صنفر نظن كاكيا توسليت ثقافيليت تخدم اما ولا كين تخدم التمسيرين كيا ذي الانترنت ثلاني صنفر نظن تتهكا الى يون ذا صنفر يدهكا يفري 2026 وكي ذا سراي ذي ثوسنا ذكواي نبغى غاد نجمع كوي مسنوان يقدشن غاد فيك زيت راك ماوانت اك يقذوذن ينحرفن اشتقي انا ثلاث ناغ هذا السنسن اين كي يزمر هذا يروح نزمر ثيد نحرز فيك زيت راك ماوانت هذه لي ذي سراياكي سجليزيث يعني دي فاغ ولا دي ماغراذن توسنا ارتيكل دو ريشيرش هاد فغن ليديتور سبرينغر دي فكنافو دي وكني ليديتور لانسين دي حاجه يجي تسنسل في الى يون قناسي 3 الى سبرينغر دا شتاكي سويسيد تاسني كوي مسناون لكن هاد شاركين القديش نسنت وسنان سن مايلين وكذاكي إما زراكيناكي إمقرانا يتوسنا دوك مدار يعني بغي غادي نير ذاك نورا غادي نسوفا غير نفرح في سراكاكي أيني غير سوهمن كاكذ يون
اسمي سيو حكيم بدر. اشو اثنا شكانا نعطي نوفيل-زيلاند، شكانا نعطي ماريكان سي كندا، وكذا يكولي قدشن ذي ثيك زي ثاريك ماوانت إيواكني هاز حفيفرن اف ثلاثين هاز حفيفرن اف ذرس تي بوكذوذ ناقي ينحرفن تفهمم ذاك اش ذاك يشغفن يشغل تقبايلي يشغفن ذاك ذو تقبايلي يشغفن ذا شو زمير دار تخدم لو كان تخدم غا سرايا في تقبايلي كان سورسين ها ثلاثه يماكراذن ذا ياكي ولا شواد ياسن يعني مي مقرا كاكي في ثلاثين كي نحرفن وفي غد ماشي كان دي تقبايلي وفي غد لانه كذوذن النظام ضغان الدياك يا المدن كاكي صمدال يعني وفي غد ذاك اليونسكو 2022 ما 2032 10 سكواسن مراوي سكواسن اياكي كواي يدلهان يكذوذ ناقي ينحرفن يكذوذ ناقي مقارنة أوكتون كما قبايليين. Donc c'est pour la préservation et la revitalisation des langues autochtones, des langues en danger. Et l'UNESCO dit que en 2100, sur les 6000 langues autochtones, la moitié risque de disparaître. Et donc il devient urgent de s'intéresser à ces langues. Et avec l'arrivée de l'ignace générative, des LLM, donc il est temps de traiter, de s'occuper de ces langues. Alors ici, évidemment, il y a un volet langue, mais il y a aussi tout le volet culturel pour la préservation, mais pas uniquement pour la préservation, mais aussi pour le futur de ces peuples qui sont en danger d'extinction. Et restons sur ce sujet justement des LLM. Est-ce que pour vous, l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative et même le numérique en général est une chance pour les langues opprimées, la langue kabyle en particulier, ou plutôt une menace? Eh bien évidemment, c'est que c'est une chance. Moi, quand j'ai fait le dictionnaire en 92, d'abord, comme je l'ai dit par ailleurs il y a un an, j'ai pensé que j'ai manipulé des dictionnaires de gens qui n'étaient pas de ce monde. Donc je me suis dit, je sais que ces mots pour lesquels je me donne de la peine, parce que j'ai des convictions, donc je veux les faire. Mais j'ai fait d'abord pour moi et pour mon peuple, même si mon peuple, finalement, je ne suis pas sûre s'ils vont en bénéficier. Mais je me suis dit, peut-être qu'un jour, quand je ne serai plus de ce monde, si 2 mots, si 10 mots passent, ce serait très bien. Et donc quand je faisais la traduction, il y avait un décalage évidemment en informatique. Déjà, le français a du mal à suivre tous les termes techniques qui viennent principalement de l'anglais. Et je me suis dit, en traduisant en kabyle, mais pauvres nous, on sera tout le temps à la traîne. Mais au final, en 92, je ne savais pas 95 allait arriver. Et 95, c'est l'ouverture avec l'Internet. Et avec l'arrivée d'Internet, je me suis dit, on sera toujours à la traîne. Voilà, la technologie avance et nous, on est toujours derrière. Et petit à petit, avec le numérique, on s'aperçoit au contraire. C'est vraiment une chance. Et ça, je l'ai découvert d'abord à travers MCDay, quand ils ont essayé de traduire. Et je ne le remercierai jamais assez, parce qu'MCDay, c'est eux qui ont donné la vie aux mots que j'ai créés dans un laboratoire. Et ils les ont manipulés. Ils ont vu si c'est facile à utiliser. Ils ont modifié quelques-uns. Ils ont créé d'autres quand il n'y en avait pas, ou pris simplement des mots kabyles courants pour étendre leur signification à un contexte scientifique. Donc petit à petit déjà, c'est grâce à eux qu'il y a eu un premier pas. C'est ce qui a fait que ce dictionnaire peut-être a un impact sur la vie numérique kabyle, plus que d'autres dictionnaires. Et ensuite, quand j'ai vu ça, je me suis dit, déjà moi, en 96, je suis arrivée en fin 94 en France, donc je n'avais pas la possibilité de partager mon dictionnaire avec tout le monde. Et donc, je l'ai édité en 96 chez l'Harmattan, mais moi j'étais malheureuse, parce que ceux que je voulais toucher, les militants que j'avais laissés en Kabylie, les pauvres, ils ne pouvaient pas utiliser, ils n'avaient pas accès à ce dictionnaire, et qui est vendu en francs français à l'époque. Donc j'étais malheureuse. Et donc, mais avec l'arrivée d'Internet, 10 ans plus tard, en 2005, donc, et notamment après une réaction de ma part suite à tous les événements de 2001, donc j'ai repris la version pour en faire une version augmentée, améliorée, mais surtout de la mettre en ligne, parce qu'on commençait à mettre nos supports de cours en ligne, et je me suis dit, c'est l'occasion de mettre ce PDF en ligne. Et donc en mettant ce PDF, ça a dû servir à MCDay.
mais probablement qu'ils ont utilisé aussi la première version de l'Harmattan. Mais ce que je ne voyais pas arriver, c'est que je ne voyais pas arriver l'IA générative. Et l'IA générative, c'est elle qui a appris tous ces PDF qui étaient en ligne. Aujourd'hui, quand vous demandez, vous voulez traduire dans n'importe quel LLM, ChatGPT, DeepSeek, Claude AI, Gemini, etc., c'est quoi ordinateur? Il vous dira Selchim. Parce qu'on leur a donné, on a fourni ces documents au final pour permettre à notre communauté de s'en servir. Et au final, arrive justement l'IA, ces robots qui apprennent. Donc on en reparlera peut-être tout à l'heure parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est les corpus. Il n'y a pas assez de données. Et donc moi, j'encourage les gens, même si je le dis en français, de parler, d'écrire dans sa langue maternelle. Et c'est aussi ça qui m'a amené, si vous regardez sur LinkedIn aujourd'hui, à chaque fois que j'écris un texte en kabyle, en français, j'écris l'équivalent en kabyle. Parce qu'il faut qu'on communique beaucoup en kabyle. Ces robots, ces IA génératives, elles sont en train d'apprendre. Et donc évidemment, c'est très important. Finalement aujourd'hui, la chance que en toutes les langues là, qu'on appelle peu dotées, c'est-à-dire qui sont très peu... qui sont dotés de très peu de technologies informatiques, qui sont très peu informatisées, ben là, en fait, la chance aujourd'hui, c'est justement, c'est le numérique. Évidemment, s'il y a une langue qui ne pénètre pas dans ce monde numérique, elle est vouée à la disparition. Et c'est pour ça que c'est important cette conférence, par exemple, et c'est pas que cette conférence. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les grands acteurs comme Google investissent aussi, font beaucoup de compétitions pour collecter des données, parce qu'aujourd'hui, le cœur du problème ou le cœur de ces IA, c'est d'avoir des données, ce qu'on appelle des corpus. Bon, on reviendra peut-être à la langue. Et justement, tout à l'heure, on disait que le jargon un peu, enfin, en tout cas, le lexique sur le numérique, le lexique kabyle peut être plutôt pauvre. Et donc, est-ce que ça veut dire que ça peut impacter négativement tout l'apprentissage de l'IA? Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que ces robots ou ces IA génératives, ces IA, en fait, c'est pas parce qu'on met n'importe quoi sur Internet, alors elles apprennent n'importe quoi. Mais par contre, il y a une phase de traitement des données, de constitution de ces corpus qui est vraiment très importante, mais qui est aussi consommatrice de temps. Parce que quand c'est mal produit, quand c'est pas très propre, c'est-à-dire un mélange un peu comme ce qu'on trouve, c'est les youtubeurs, etc., où on parle kabyle, mélange français, peut-être aussi arabe, c'est que pour la constitution de ces corpus, on est obligé de nettoyer. Et évidemment, s'il n'y a pas beaucoup de données, ces IA ne vont. C'est pour ça qu'elles ne sont pas parfaites. Traduire du ChatGPT en kabyle, c'est pas parfait. Même Claude AI qui traduit le mieux, il y a encore beaucoup à faire. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de données. Et donc, c'est quand on parle de dataset ou de corpus, il faut qu'il soit propre, c'est-à-dire nettoyé. Et donc, tout le travail, c'est en fait le plus important du travail dans l'IA aujourd'hui, c'est dans ces données, dans le traitement de ces données. Et juste, vous venez de le dire, Claude AI est plus performant que ChatGPT ou même d'autres LLM dans le traitement du contenu kabyle et de la génération de contenu en kabyle. Pourquoi ? Probablement qu'ils ont investi dans la constitution de ces corpus. Alors il y a plein de choses qu'on trouve sur Internet. Par exemple, il y a Tatoeba qui met plus de 700 000 phrases toutes prêtes, propres, corrigées, etc. Il y a Hugging Face qui a aussi, je me rappelle plus du nombre, plus de 100 000 aussi, alors des couples français kabyles. Et donc tout ça, ça aide, mais évidemment c'est pas suffisant par rapport à des milliards de données qu'on peut trouver dans d'autres langues. Alors nous, on a une expérience au CNAM, puisque depuis 1 an, je travaille un peu dessus. On a pris, par exemple, on a pris le Lama, donc le code source est ouvert, et on a trouvé qu'il a appris un peu le kabyle, mais pas suffisamment, évidemment pas autant que Claude AI. Et tout notre problème, c'est de constituer des données propres, et ensuite de l'aider à les apprendre. Alors il connaît un peu, a priori ils ont pris des fichiers audio sur lesquels le Lama a appris, donc ce LLM a appris. Alors évidemment si je reviens à Claude AI, le Claude AI probablement qu'ils ont eu plus de données à nettoyer, etc. et qu'ils n'ont pas forcément partagé. Et l'idée aujourd'hui c'est de constituer des corpus mais de les partager aussi avec d'autres, avec toute la communauté. Et dans cette conférence, un des objectifs aussi, c'est de faire des compétitions pour la collecte de données pour différentes langues.
Est-ce que du coup, un peu pour, on va dire, résumer, si nous, Kabyle, on veut avoir des IA génératives qui ont du contenu de qualité et qui génèrent du contenu de qualité, il nous faut donc des corpus, enfin de la quantité en termes de données pour l'apprentissage et de la donnée de qualité. Oui, ben dans l'idéal, c'est d'avoir... Alors, ce qui est bien, c'est surtout les PDF que l'on peut trouver. Alors nous, dans notre expérience au CNAP, avec des étudiantes de l'école de l'ESI, de Watsmar, c'est que quand on a pris des PDF d'auteurs, on a demandé l'autorisation de ces auteurs. On ne peut pas prendre comme ça, évidemment, nous c'est une approche toujours scientifique, on est obligé d'avoir l'autorisation des auteurs pour ceux qui ont partagé leur PDF. En général, les PDF sont faits, quand c'est du texte, en général c'est relativement propre. Le problème de ces textes, c'est que souvent, quand c'est des anciens documents, la transcription n'est pas elle n'est pas normalisée ou standardisée, c'est pas la transcription d'aujourd'hui. Ils sont scannés, donc c'est pareil. On a travaillé aussi il y a 2 ans avec l'université de Tizi Ouzou sur un OCR, c'est-à-dire à partir de versions de documents scannés, extraire le texte. Des fois la transcription n'est pas bonne, il faut en plus transcrire. Donc c'est vrai qu'à partir de... En général, quand c'est des PDF, c'est de l'écriture, donc c'est relativement propre. Maintenant, de plus en plus, on va s'exprimer à l'oral. Plus on aura des technologies qui gèrent la parole, qui traitent de la parole, plus les gens vont s'exprimer oralement. Et donc là, par contre, là c'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'efforts. Et dans l'idéal, il faut que les Kabyles, quand ils s'expriment au maximum. Mais sachez quand même, quoi qu'ils parlent, quoi qu'ils disent, même s'il y a un mélange de langues, eh ben, il y a un travail derrière de nettoyage, évidemment, mais c'est un travail énorme. كيدغى السلام عرضاكين وكذاك ودي تمسلاين دي انترنت اسقش شنطق فايلي ثكني وثا الحال مالك لا بوال نوث نسينا لا اثني داوينا تقلبنا كنا ثني دمسلاين يقول متسدحينا لا نوسقارنا لا وقيت تمازيغ ثاقين زرايا لا شو تسوالنا كيما ينوث نوث مدين كيرا لا يدسن اما ذكروا السياده راه سلكيم اولا يقول سلكيم ولا فرنسيس ولا انجليزيت ولا شيث انا من الخمسينات يديرون هي ولا ثقبايلي ثكني يقول ما نفرط التكنولوجيا هنايا الا نك الا انا تنسقداشن القبايل مدنا كو تنسقداشن يقول من تيكوال لا نوال نساعدنا تنسقداش راه يانا كالغوري ونادي فدنا كاكين هادي مسلايا كذوياض ماشي ديال القهوه يتمسلاي ماشي نبوا القبايلي ثون سوالا فرانسيس نا استعرفت يفو كنصومي يفو مينيموم اشكو ثا فيديو تي ادقيم خاص يوني مسلا دوالا تقيم يون ما كان تقيم ما كاين يوثى الحال يوياض يناد نفكو ذوذ ميلهان يوي قاذغني هاث الهاند هاذ حملن تمسليتنا خاص دي فارانيين فانا دوالينا مشاكا نكثورا واقي كذا قد شراكا يواكين بدر ذي نقدش يسد الكنام نقدش ثلاثة وقولن يغال يحمل تقفايليث يقاري دجا دواليغ في فيديوثين خاص يفهم على تقفايليث هذه نفكو ذميلهان كما قلت هذا ضراني يحمل تقفايليث مش مست كذا تقفايليث تصفى فرنسي السيد كلي. Vous avez dit un mot sur le retour de l'oralité sur le web, que ce soit, donc on le voit sur TikTok, les live TikTok et tout ça, dans les messageries instantanées comme WhatsApp, où les vocaux remplacent de plus en plus les messages écrits. Comment accueillez-vous cette évolution? ثورة ما يفت التكنولوجيا تفلحو وزميرة لا تنجر وتنتمقوا لها وتنسقداش لها ذيني جرزن يعني مازال انا نرزد ثغا ما كد حقا كي ثورة في تيكزي ثلاث ما وين ثوري وثريا جينيراتيف ذي كراض ولا سموسي سكواسن اتبدل تسواث ويد كان ولا يديرن هذه حضاره ذي والي لا لوني يجي يقاذن ذغنيه ذا شو دينير كان تيكزي ثلاث ما وين تاقي اما سميت تفرنت طوموبيلات اتمايلا غتلحظ كوفريد ولاش إلو كان مدنا تمين وثن لاكسيدات يا الحريشه دينو الفون يا في فشكا دينو الفون يقول مذاكنيه ديالي إلو كان إيه ما دنو غالي في التكنولوجيا ثاقي يقول ما كنا تنسقداش ذا شو كان ذا شو نضن فيرا لا ثلا ما مسلايات فرنسيس انت ولا مدي يوتيوب هاد مسلايات فرنسيس هاد يتسالو فرنسيس وحدس في زي ثلاث ما وانت لا تسالو وحدس كنت تمسلايات انت تسالو
يفشكا يجي تنسى دي تقبايليت اسانتيز فوكال تديني ضد مسلاي دي ثيرا نغا تصارو دي تمسلاي دفع ذا وارد تقبايليت ذا نشتاقي نكسي ماذي واكو ثيرا ترفاث قوية كثا ذي كحلاش جيت تموسني إوا كنا نقدش في اللاس وقي ماشي داغ في الكوربوس نيا درنا إلا يوان ما كنا دنهو يذس أثناء ذاغ في إوا كنا يزدنا في فراث ذاغني يوان ذاغني قدرين نسفكا أشكو سميتي لي نسفكا سمي فيك زيت عليك ما وانتني روبوث نادر المذن ضغا هذه سهلي وكنا السوقلن نا تدارون نمسلاي تشطح غف مسيداي لا كوميونيتي مسيداي ماشا يفاني دما كاين ذويذ ثيوكلا الناس نار تجميل تمقرانت كيم ذويذ يتصنض زمر غدينا ذنوثن ذنوذ مسيداك مدني مسيداك ذا شوف الدن تمسلاي وغدينا ضها ثانك كاكيا يعتفن وكن اديلين لي كوربوس كاع تقبيلي ثلاثه اولا كي مسيداك انا مشيت لي كوردوني جي بي اس نا كوردوني كارتيزيان نا حسب وسنتن نثني يعني سماكي كيني وين ما ديني ذاك نوث نسينغالا يمسي ذاك يجيز سلي غيسن ولا غاشو خدمن دا شو تنسينغالا سنا كلاسيسن سكواسا يجي كان رداكي ذنوثني اكس قدشنا ما والني كي دنيا غن كذا سرماي لابوغاتوار كان نوثني قدشني كوا والني نوثني سوقرن غير كي تقرا غير مسي ذاك قاطر قرص فرنسيس لي لوكاليزاتور مثل ديض اسم الويب اسم السيت ويب مثل ديض اسم الويب يقول مذاكني ادي فاضي تمسلاي فيك على حساب من دات الزغض مثل زغضي فرنسا دي فاست فرنسيس مثل ثم في انجليزي دي فاست انجليزي ما ثلا دي المانيا دي فاست الالمانيث ايه نوثني فغانا كني ادفغن ووالن قبايليث ايه راني كي كلا موذنني اسمي لني ويب سارت قبايليث ران اما كلاذن نواموث لي سيستم ديكسبلوطاسيون ام لينكس ران تقبايليث قدشنا كيغا في سفكاياكي لي كوربوس قدشنا في سفكاياكي اطاس قديش يخدمن يارنو قدشن وفغينا راه تسبقنا ديما نسن قدشن دي ثيلي قدشن الدورين وفغينا راه تسبقنا ما سن اشكو فغان القديش نسنا دي فانان ماشي ذنيثني هي تجميلتني سن مقرف ارنا ولا دوك ما والني ارنا دوا والنون لي راه فدرن كرا ديك السن إيه نكيني الساقي ذنوثني الفراغ ذنوثني عند أولي سقدشن تهانا رخت دي ثرغاياكي 2026 إيه ثاني ميرتن سنتم قرث ثاني جميلتن سن قرث. Alors on disait au début, vous êtes directrice du laboratoire Cédric qui regroupe plus de 186 chercheurs. Dans vos collaborations avec d'autres organismes, rencontrez-vous souvent des chercheurs kabyles? Je dirais que j'en rencontre tous les jours. Les Kabyles sont brillants, ils sont brillants partout, dans n'importe quel domaine. Par contre, jusqu'à aujourd'hui, dans toute cette communauté de chercheurs, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui a autant de conviction que moi. Or, j'aurais aimé que ça soit le cas. C'est pas, je ne veux pas être ni la meilleure, ni je voudrais pas être la seule. Parce que quand on a les mêmes convictions, c'est beaucoup plus facile pour travailler. Donc évidemment, ils sont fiers d'être Kabyles, mais ils ne sont pas sensibles ou sensibilisés à cette question kabyle. Et ça me déçoit un peu. Mais ça me déçoit, mais en même temps, je vis avec. Ça ne me dérange pas. Et donc, souvent, je les secoue, je les rappelle à l'ordre, j'essaye donc d'en parler. Et donc, ils savent très très bien. Il y en a aussi qui vont venir vers moi me parler de Kabylie ou de Kabyle parce qu'ils savent que j'ai une sensibilité pour cette question. Des fois pour me faire plaisir, des fois ça leur fait plaisir aussi d'en parler. Mais moi je vois aussi auprès des étudiants, même ceux qui viennent de Tizi Ouzou, etc., combien de fois dans les mails, etc., dans ce que, par exemple des candidatures ou autres, c'est des Kabyles, ils ne mettent pas langue maternelle kabyle dans leur CV. Et ça, je ne cesse, j'ai plein de mails que je peux partager avec vous. Mais vous parlez kabyle? Oui. Mais pourquoi ça ne figure pas comme dans votre CV? La langue maternelle,
C'est un état, c'est une langue, c'est une identité, c'est un état d'esprit, c'est tout. Donc ce n'est pas parce qu'elle ne me permet pas de travailler, c'est pas une langue de travail que je vais l'omettre. C'est très important sa langue maternelle, on s'en fout que vous travailliez avec ou pas. Ah non, mais parce qu'elle ne servira pas. Ben, je leur dis, si c'est en France, vous n'avez pas besoin de l'arabe. Alors dans ce cas, enlevez la langue arabe. C'est pareil. Langue arabe ou langue berbère ou kabyle, ben, dans ce cas, vous enlevez, si c'est un CV que vous envoyez en France. Donc voilà. Et après, moi je suis dans l'enseignement, dans la recherche, c'est-à-dire mon rôle aussi, c'est d'éduquer les gens. Et donc, à chaque fois qu'un collègue fait un effort, quand quelqu'un qui me dit, je ne sais pas, il y a un collègue qui me dit Shukran, maintenant il me dit Thanmir, et c'est un kabyle de Béjaïa, Nvgaïs, mais moi je suis ravie. J'ai dit, je l'ai fait progresser par rapport à lui, c'est pas par rapport à moi. Moi c'est trop haut. J'ai une conscience que les autres n'ont pas. Et cette conscience, je l'ai depuis l'âge de 15 ans. Donc je ne vais pas leur en vouloir. Alors avant de revenir vous parler de votre jeunesse, on va en parler avec Thilelian juste après. Mais justement, donc des Kabyles, il y en a beaucoup dans la recherche, en France, ailleurs dans le monde, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de véritable, on va dire, réseau de chercheurs kabyles. Est-ce que c'est parce que c'est pas pertinent, ou c'est que les conditions ne sont pas réunies, ou... Je ne sais pas ce que vous appelez réseau de chercheurs kabyles, parce qu'un réseau, c'est autour d'un projet scientifique, hein, évidemment pas politique, hein, d'un projet scientifique. Ces chercheurs, ils sont insérés au sein de structures de financement. Donc ils évoluent dans un environnement, tout est cadré, tout est bien fait, donc ils évoluent dans leur recherche. Ces chercheurs, en plus, ils ont, c'est vrai, la liberté de travailler sur le thème qu'ils veulent. Personne ne nous impose sur quelle recherche on va travailler. Et ça, quelle liberté nous avons, quelle chance nous avons pour ça. Mais ces gens-là, ben, ils sont conscients de leur identité, de leur origine, et souvent il y en a qui partent régulièrement dans leur famille en Kabylie, mais ben, pour eux, c'est leur carrière professionnelle. Ils séparent complètement leur carrière professionnelle de la vie privée, de la vie, de leur identité, etc. Et quand on n'a pas cette sensibilité kabyle, évidemment, on ne va pas intégrer la recherche autour du kabyle. Donc c'est des chercheurs brillants, mais qui sont dans des structures. Comment voulez-vous qu'ils se mettent en réseau? Dernière question à Nassamiat Velaïd, avant de laisser la place et lire. Récemment, on a reçu l'universitaire Al-Sqid Hmani, et il disait que la Kabylie dispose de toutes les compétences et ressources humaines nécessaires pour se prendre en charge et se développer dans tous les secteurs. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Ben, je pense qu'il n'y a pas un domaine scientifique où il n'y a pas un kabyle qui brille à travers le monde. Si on pouvait regrouper toutes ces compétences au sein d'un État kabyle, ben, l'État kabyle n'enviera pas, je ne sais pas si on dit comme ça, aux États modernes d'aujourd'hui. Donc c'est le cadre qui manque. Voilà. Ben, pas les compétences individuelles. Pas les compétences du tout, bien sûr que c'est le cadre. Et donc, et je pense que, je reviens à tout à l'heure, le monde numérique ou la numérisation va beaucoup aider aussi. Donc quand on regarde l'évolution des technologies, on est passé de l'Internet. Avec l'Internet, on est passé du commerce physique au commerce électronique, des réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, on est passé de communautés physiques à des communautés virtuelles. Avec l'IA générative, probablement qu'on ira plus loin. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de plateformes numériques aujourd'hui qui sont utilisables, gouvernementales, etc. Mais moi je suis convaincue d'une chose qui n'existe pas encore aujourd'hui. Avec toutes les technologies qui arrivent, on ira probablement vers des États numériques. Les États numériques, ce n'est pas une plateforme gouvernementale. C'est vivre dans un pays physique, mais appartenir à un État numérique, où des lois vont être en quelque sorte appliquées pour tous ceux qui appartiennent à ces États numériques. On peut croire un peu ou imaginer grâce aux réseaux sociaux d'aujourd'hui, qui dépassent les frontières des pays, on est d'accord. Mais un État numérique, ça va plus loin. Donc mais en même temps, on peut se dire que c'est utopique. Mais pour moi, ça viendra tôt ou tard. Et donc toutes ces frontières physiques, toutes ces dictatures n'auront plus lieu d'être. Parce qu'elles seront dépassées.
Donc le numérique bouscule déjà beaucoup les choses et continuera de le faire. On n'a qu'à voir avec l'IA générative et ça ira beaucoup plus loin. Voilà, moi c'est mon point de vue, ça reste qu'un point de vue, mais j'y crois. Merci Massana Samia Bouzfren, vraiment un vrai plaisir d'avoir abordé avec vous tous ces sujets en lien avec la langue kabyle, le digital, le numérique, l'intelligence artificielle. C'est des enjeux qui sont majeurs pour notre langue. Bouzfren, c'est aussi une Kabyle qui a vécu en Kabylie, qui a eu tout un parcours de la petite fille qu'elle était jusqu'à ce qu'elle est aujourd'hui, donc directrice du laboratoire, un laboratoire qui regroupe 186 chercheurs. Et donc dans cette deuxième partie, nous allons aborder votre parcours et je laisse Thilelien en parler avec vous.